tuli live. Bati tugendea na kipindi chetu ke nyimbo za Nira. Montera comment ngambiro gona yetu owa. Chokana manya bwana. So nienda ugambira bijana ba hususani ababijana ba kanta bagamba obuno chonkani nienda ugambira bijana nabantu bono hususani ababa rutumie mitandao ya kijamii. Bwana koba notao mutandao otata mtandao ule babumbe abusha. Obeno tamu ule bane historia zaitu. Hususani historia za buwaya. Tumanye kwamba mbalitu warugile. Nomanya bagamba bai history tizifa. History ziba zikala zibazilio. Chokambono bwana aliyekero kimonka ankia ilileyo. Akali obugeni okombono banyeta bai naiwe ija olie mwaka wali. Chokambono alinyaro na baindia bugeni au mdago butambulisho. Mpuli na bagama bai tuna na mjomba waitu chonka tiapata fursa ya kuijaa kwa sababu akagia Bukoba wiga maisha. Mbona nyebaza mtu alikagera afu naingia Bukoba wiga maisha Bukoba mjini wakugia wiga maisha Bukoba mjini chonka kumbe ni bintu bilio ali abantu tiba mbaija Bukoba kuiga maisha mbagapata bwana chonka bwana kileke bebona tibo byandeta enye bwana na kileki bwana ale historia ni ndao mbaye historia ni ndao baka historia kidogo akabukoba kileki njao bandiza Bukoba Bukoba yani kandi ugamba Bukoba ni ngamba Bukoba mjini wilaya ya Bukoba mbona nomanya bwana Bukoba ekaita kwetu etio Nira ekaita kwetu Bukoba eka anaitwa Bujumbura au buka buli mwaka 1800 otaka baire no mzee wawe ataka bairao chokambono bwana olwego bilele nye miaka ya 1840 eka katikati ya miaka ya 1840 na 1880 au mbono habari nyaba misionari au niyo babandize kuijao Bukoba au ningamba Bukoba mjini hao habari nyaba historia mbono wao tuikarege koraba wagiru kila shura au turamanya mbonu bali nyaba misionari baka ijo miaka egyo ya 1840 na 1880 au baka ijabali nyaba misionari